Kaçak tutunene azutu Vek has girinek dirokene azutu Azutu yar Azutu Azutu yar Azutu Vek evina memuzilene azutu Vek kaçak tutunene azutu Vek has girinek صباح بخير روج باش سلاو ورز بینرن عزیز داوی هفته دست بکر ما ای روجی بسترانا کا خوش بدنگه که خوش ما دست بکر بله بینرن عزیز ام هر هفته جبو مجارن خوش و گرینگ آماده دکن ای روجی مجارمه براستی جبو خوندکاران گلکی گرینگه لوما حتی سزده طباقه خوندکار و ترجیح خو بدن دماکو ترجیح خو دکن دولی چی بالدار بن دماغ و ترجیح خود کن مالبات چاوا علیوان بکن اما ایرو لسر و مسئله بسکتن نجبو خوندکاران دمکه گرینگ براستی و اینجا دکارن پرسین خو پیامین خو جسر واتسابه جمره بشیرن تلفونامه لسر اکرانه 056 657 533 62 جوه نماره و اینجا دکارن پرسین خو پیامین خو جمره بشیرن اما ایجی ببرسوینن گلک میوانیمنی هیجا ایرو استودیو آمدنه کرم خیراتنه بدن میوانه خو پاشمه دست به صحبت آخو بکن ماموسته رهبری ایوب اوک و خیراتن سرچاوا ونچانه باشن دجور از من باشن şu an inşallah اجی باشم سپاس دکم کوچه پرورده شریف چلبی و خیراتن سرسرا سرچاوا راحتن نافخیره دبن گلک سپاس ونچانه باشن انشالله شکر هونجی باشن انشالله گلک سپاس دکم مالا واوا سترامبش بلگینز شاران گلک سپاس دکم مالا تاوا Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçer, Saim Ertem, Malava ve Gelex Fastıkım. Binen aziz emedes bir sohbet akho bıkın, le kerem kin avliyan veteriya akho temaşa bıkın, kam binerin hürgüliyen müjarame iro çine. Beşti azmuna teyde u ayeti angoye kesi edidem dema tercih kırna pişo meslekane. لگوری اوسی میراگاند خونده کاریم بخوازیم بچین زاننگاهان دوی دناب برایک و سیزده طبقه ده ترجیحن خواه بکن. مسلک و پیشه اند زمانی مدهری دین ترجیح گرین کیشانه. خونده کارگاه ترجیحن خواه بکن دوی لی چه بالدار بین. جبو ترجیح گرنه دوی چه پیوانان بر بچاو بگیره. خونده کار دوی لگوری ریزی آن لگوری پوان خواه ترجیح بکن. ده هلبجارتنا زاننگه و پیشیانده خواسته که کرهاتی بون چقاسی مهمه. ده هلبجارتنا زاننگه هانده دوی خونده کار چه پیوانان بفکرین. خونده کار دوی لباشاره بشین بخوینن آن باشاره گیدین. لگوری شرط و مرجین خو مالبات دوی چوالی کاری زاروکن خو بکن. ده ترجیح آنده مالبات دوی پیشی داخواز زاروکن خو بر بچاو بگیرن آن پیشه که پیش روشاوی هیه. ماموسته این ریبری آنجو کوچین پرورده دوی چاواریل برخونده کاران بخن. لگوری دمه پیشه نوش بو جوان چقاسی گرینگین. اندزیاریا نویس باریه هشه چیک گیری پیشه این دیجیتال و هر وکیدین جبو پیش روش چی ifade دیگین. برسی به وان پرسان و آگاهی اندین توی شروع بین میوانین پسپور به برنامه داویا هفته بین سر اکرانا و داویا هفته دست بدیگه. بله ما دست بکر همش با مالباتان براستی همش با خوندکارانم بیجن دمکه گرینگه لو ما دماغو ترجیح خو باش بکن و راست بکن
herim zanîngehên baş, pîşeyê wan baş bin, meslekê wan wê baş bin. Yani bi her awayî tesîrî pêşeroja wan dike. Ji bo wê jî ji xeynî xwendekaran malbat jî gelek bi kelecanin. Ew jî bi zarokên xwe re lêkolînê dikin. Kam kîjan zanîngehan tercih bikin bere zarokên me herin kîjan zanîngehan. Em ê yek bi yek îro li ser wan baxivin gelo li gorî puanan an jî li gorî rêzê divê xwendekar tercihê xwe bidin. Em ê bi her awayî îro behsa mijara xwe bikin. Ez ê her tişî ji we pirsim îro. Belê. Xwendekar jî dikarin pirsên xwe ji me re bişênin. Em ê pirsên wan jî bibersivînin. Lê ewlî mamoste bi te re em dest pê bikin, berê xwe bidim te. Yani em ê behsa tercihan bikin ji bo xwendekaran demekê girîng me got pêvajoyeke zor e jî bi rastî. Ca di serî de ez veya ji te pirsim. Elê xwendekar wê tercihê xwe bikin. Herin zanîngehan xwedî meslekekê baş bin di pêşe rojê de heviya wan yani di pêşe rojê de rojên girîng li heviya wan e. Lê ewlî em vê pirsê dest pê bikin meslek pîşeyan jî ez bêjim ji bo însanan çima ew qas girîng e. Belê. Dîsem silav û hurmetê xwe pêşkeşî hemû temaşevanê me dikin. Yani gelek ajma jiyana Robinson Crusoe me xwendiye. Duê pirtûkê de ev peyam heye. Mesaja wê ev e. Çiqas mirovekî bi tenê bê, mesela dûr de di giravekî di adayekî de Robinson çiqa zehmetiyeke zêde dikişan. Yani mirovek bi tenê oxtê golderekî bijî jiyan zêde zehmet e. An jî belkî bê îmkaniye jî jaliyê derûniyê ve jaliyê ihtiyaca ve. Yani mesela mirovek tenê nikare xaniyê xwe çêke, nikare araba xwe çêke, nikare telefona xwe sazke çêke, nikare çandiniya xwe bike hemû xwarin û vexwarinê xwe ew bi xwe bi dest bike, nikare cilê xwe ew bi xwe bidirûye. Hezara ihtiyaca em dikarin bê nezmên ne mümkün e ku mirovek tenê va tişta bike ji doma ihtiyaca me bi hevdû heye. Hemû mirov divê di qadekî de, meslekî pîşeyekî de divê xizmetekî ji hevdû re bikin, divê hevdû temam bikin. Dengekî de ev ji me mirovan re pêwîstiyeke lazimiyeke. Ev xala yekemîn bû. Ya duyemîn jî pîşe meslek çima girîngin di jiyana me mirovan de. Sê feydeyê wê hene ya yekemîn yekî got nizami meslekekî icra bike ji bo jiyana wî dikeve nîzamekî de û ji bo nakeve valahiyê de ji tevgerê ne baş dûr dikeve. Ji tiştê ne baş, laptê ne baş, nakeve destê şebeke ne baş da muhtacê kesekî nabe. Ev ya yekî. Ya duyemîn jî yani Xwedê Teala kedê re weke lezzetekî çêkiriye. Yani yekî ku kedê bide bişuğulê bixebite وقتی مسلکا خو اجرا بکه وکل لذت کی چید به جالی درونیا ما وجی باشا آرامی بمره چید به او فایده دویمینه یا سیمین جی یکی گو بشوله منتا کسی کی ناکشنه جیانه که برومات سربلنداهی دمشنه برکت چید به استاندارد جیانه خو بلند که فایده هنه و کی دی Cana az tişnat fikrim belki ütopik ne ama ji bo ev akle çekirî zêdel pêşe şert û merç zêde berbaşiyê çin. Muhtemel e got siberojê de pêşerojê de weke tişta got dilêm de ji derbas pê ev e weke çîpekî bi me mirovan re bikin ki çi qasî tevger laptek hereket tiştekî baş kir, tiştekî etik ahlakî kir. Weke puanekî jê re ew bibe pere. Çiqas kedeke zêde bide ew jê re bibe pere. Yani pere, zengînbûn, dewlemendbûn siberojê de muhtemel e got direkt kedê ve girêdayî be. Bi lept û tevgerê etik ve ahlakî ve girêdayî be. Yani ev jî ev tiştekî ideal e. Çima berê nisanê berê ne got ne başin ev tişt îcat nekirine. Ji bo îmkan û şert û merc ne müsait bûn. Siberojê de heke ev şert û merç berbaşî herin ez hêvîdarim got dewlemendbûna mirovan însanan jî ne bi tesadûf û ne bi şans ve girêdayî be bi kedê ve girêdayî be ew jî dilêm te derbas dibe. İnşallah mamoste xwendekar jî inşallah tercihên xwe baş bidin û sibê rojê pêşerojê de
مسلكێکی خودی مسلکێکی باش بن ئیشەڵڵا حقەتەن جی دەماک و مەرەش کار و بارەی خۆ حەز بکە بخۆشکی کارێ خۆتکە بە ئارامی کارێ خۆتکە یعنی بفکرم ژوی کاری حەز نەکەن مامۆستا سەرس پێم دکان ڕابن وەرم ڤراژی دەماک و ژمەرەڤرە زۆر بێ دەماک و مەرەڤ حەز نەکە حقەتەن دیژی ji بۆ ولۆژی ئانەکە ئەف دەم ji بۆ ئەف پێواژۆ ji بۆ خوێندەکاران دەمەکی gelekî giring e îca ji we pirsim mamoste me got pir giring e demekê pêvajoyeke zor e jî bi rastî ji bo xwendekaran yani ev tercihê wan bi her awayî wê tesîrî jiyana wan bike tesîrî pêşeroja wan bike îca xwendekar dema ku tercihê xwe bidin dema ku zanîgeha tercih bikin li çi bela li çi baldar bin çi diqat bikin ev gavadî mamosta Şerîf dedî pas ew kir tiştekî utopîk kir rast yani pêşî em tiştê wisa hene roja wisa hene etxwazim tiştê zav gelek giringo hinek ez jî pişkekî pê vedîne ez paşîn bele kerem kin pirsate miro jiyana xwe de du tişt re zewcî yek xanima xwe re yan jî portê xwe re û yek jî pîşeyê xwe re miro di zewcî ev rast e yani bêjin pîşe meslek û yani hevsengê me re pir giring e belê ev her du di jiyana miro de giringbûna wan wek hebe gavê miro yani xanim yan jî xortek miro kêfa miro ji hev re hat miro çiyê bidinêre gelekê miro bû çavê pîşeyê jî binêre çimkî miro pê re di zewcî pîşeyê re gavê ku miro bi zewcî miro nikare bêje hemû kar dikarim bikim kar û pîşe newekeve meslek û îş tirkî pîşe û kar newekevin kar hemû îş kar e hemû tişt kar e yani ez îro por diqusînim sibê dikarim erim di dikanê de malzeme firoşim du sibê dikarim erim av firoşim ev kar e li belê pîşe tişekê ku hunerê miro tê de ji van hunerê miroyê maynê pêştir dikeve ew ji miro re dibe pîşe dibe meslek û miro wir derkê de xwe ji dinyayê re dide îfadekirin dibe eva ez evim edvî de ew kim ji hatî me divî de hunerê me heye edvî de dikarim dinya ave bikim yani mana pîşê ev e gavê ku miro çavekê dînê farz kim şikîja pîşe peretê miro bû çavê fekre ew ji miro re nabe pîşe ji miro nabe meslek ew ji miro re dibe kar belkî miro salek dikare li ser wî karê berdewam bike lê belê sala du gavê ku miro aciz bû miro westiya miro mecbûr dine dev jebar de ji bo vê ew em zaf saat dikin zarokê ku ew dixwînin tip dixwînin dixtorî dixwînin zafek jê hêja xilas nabê di nêvî de dev jebar din dixwînin lê dinêrin ku ne li gorî wan e ji bo çi tifêjî de helbijêrin dibên tiştekî baş e giring e xeltev dixwaze ku be dixtor lê belê ne çavê zewacê lê dinêrin gavê ku şunu dixwînin salek do dibe ev ji me re nabe yar Mamosta te mijar anî ciyekî gelekî xweş bi rastî li welatê me Tirkiye hîn jî wisa ye nizanim xwendekarên ku puanê wan gelek bilind bin cî de dibe bibin endeziyar herin tibbê bixwînin bibin doktor li herkes nikare be doktor herkes nikare be hunerê miro çi de bî gelek miro li bî gore yani ev em hatine ew çe jî em hatine ser pirsa te jî miro li çî tê miro binêre û miro pîşeyê xwe kevşike yek jî ev e huner yani pîşeyekê ku hunerê miro tê de tune bî şixajî rêzkirina miro li jor bî û baş bî menfiata ji miro re û ji ensanê dînê re yani ji dinyayê re jî kêfe pîşeyekê ku miro tê de hunerê miro tune bî û miro ji bo keda malê xwe pê biqedîne miro bike menfiata ji miro re ji tune û ji jiyana ensana re ji tune kême yani heye kême miro çavê miro saetê ye miro dibe ku kengî saet derbas tê bibe yani insanekî ku çavî saetê bî çavî li menfiata ez ê çi avê menfiat me dinyayê û insana çavî ji wî ew dibê wergerî yani haya wî ji wî namîn ez bî bawerim yek ev e û yek jî ya duwe em li rêza xwe têne dinêrin yani rêza xwe em dinêrin rêza me têre kîja ew dike pîşe dike têre kîja bîr dike em duwê tenê dinêrin ev jî ne tişeke rast e çi puan ji binî ew ke xelef e yani tişeke xetayeke mezin e yani li gorî puanan tercih nakin na tişeke satin heye li gorî puana em jî re dibên ek tercîh ev terciha dema terciha awil ev miro li rêza xwe dinêre li belê terciha ekê de miro li puana dinêre ew puanê pîşeya êdî kevş dibe yê bîra tev puanê wan kevş dibî ê ku tijî nabin puanê zarokê ku en dawiyê çûyê ketiye wî pîşê wî bîrê
puanê wî çi bî gelekî yê min rojî li serî bî jê zêdetir bît ek tercih hede ev puanê min rod nêrî jê pê ve gelekî min rol rêza xwe binêr çimkî ew ke yani nizîkî 2300 milyon 335 2 milyon û 335 hezar zarok ketine ew ke azmûna zanîngeha ev zarok wê tev tercih bidin yani ew jatiye barajî zû ew kirin heldan tev jî heqê wan heye ku tercih ê ku puanê wan hatiye hesab kirin yani yek pirsekî tenê jî rast çêkiribin puanê wan hesab bî ew tev dikarin tercihê xwe bidin li gorî êdî ka puanê wan têra çî bike gelekî mirov vî 2 milyon û 335 hezar zaroka bîne berçavê xwe û mirov li wî gorî tercihê xwe bide ev jî mirov bew çêkû derkê mirov bew çe rêzê ku mirov ne li rêzê binêrin mirov puanê binêrî puan her sal digorî salek ku azmûn zehmet e ew sal puan kêm tên salek ku ew ke rehet e ew sal puan zêde tên ama rêz xwe nagorî zaf Yani zor beş herkes yere zor. herkes re zor ji bo mirov pirsa hindik çêdike puanê mirov kêm tê ama rêz xwe nagorî Aynı ne? rêz aynı ye Hatta yani xwendekarek hatta teke ve kîjan rêzekare tercihê xwe bike? Yani tiştekî sînorekê wisa heye? Sînorekê wisa jî tune ye ew ewlî hebû mejderê digot baraj 180 puan bû navî 180 puan ê ku 180 puan dernaniye ne nikarbûn tercihê xwe bidena lê belê îro sînorekê wisa tune ye îro çi heye di hinek bêşa de di hinek bîrêya de ew kê ye sînor heye sînorê ê tipê 50,000 e mimarlığı 250,000 hinek endaziyara tev hinek jî em dikarin derînin Mesela ku tetkevin nav hezariye ku şaş bin raskin mesela tetkevin zanîgeha Galatasarayê mesela. belê Koçê hatta çend Koç. hezarî wana puanê pir bilind tuxa. ew ê belê ew ê zarokê ku yani rêzê wan êdî ew kin nabêne hezarê dene 500 dene 2000 dene ew Koç Galatasaray hinek jî Boğaziçi hinek jî çine Ottu Bilkent ev zarok çine van dere lê belê evê ku dibêjim sınır heye yani zarokê ku neket bir ara 50,000 tıp nikare binivîse sistem nade ew izin nade ê ku ji bo mimarlığı 250,000 neket bir ara 250,000 sayısal ede yani nav zarokê ku ketine matematik û fenê nav wan de ku nekeve 250,000 nikare mimarlık binivîse û ji bo endaziyara jî mühendislîka jî gelek kevî ara 300,000 heba yani vala jî bimîne evê ku nekeve ara 300,000 heba rêza wî nikare tercihê xwe bide ji bo mamosteyiya Yani tercih dikarin bidin Na, lê nayê. tercih nikare bide Nikarin bidin. Heyama me ne wisa sistem nayle sistem nayle sistem wan ew dikeve û nikarin van binivîsin rêza we têrê nake û ê mamosteyiya jî 300,000 ye dîsa ê dîşê 80,000 ye û ê eczalığı ew ki evê ku ilaca çê dikin Derman froşan be. belê derman firoş yê wan jî 100,000 û ê hukûqê jî ev jî 100,000 ev van de ew kê ye yani sînorê rêzê heye ji wan pê ve sînor tune îç mimarlık em jê re dibin psikolojî derûnnasî hemşîrelîk divan de ew tune mesela ev jî bêşe başin divan de sînor tune ye yani zarokekê ku ketibî ara milyonê ku 800,000 bawerim par milyonê ku 800,000 heb zarok tune azmûna duwa azmûna ayetê û îsal jî nêzîkî milyonê ku 560,000 tiştî wisa ketibûne azmûna ayetê milyonê ku 560,000 jî zarok dikarin binivîsin lê belê tê nayê mirov nizane ama dikarin binivîsin ku derê dikarin binivîsin dibistanê ew zanîngehê evê ku dedî özel mirov pere dide duwan derede dikarin binivîsin duwan derede yani ew kî wan heye ku bê Ya sadî 20 bursaya, sadî 5'ye, sadî 5'ye, sadî hiç burs tune ji wan re tê yani Ê ku pere wan hebe ew karin ku pere wan heye dibîsin belê yani me îsal tercihê yekî kir dora nêzîkî milyonekî bû hemşîrelik ez bawerim tecrübe hemşirelik. pere yani Yani ek imkanê wan heye karin zarokê xwe bişênin mamoste yani cana hin zarok dersê xwe naşiglin bixabin yani puanên baş hin nadin yani dê bavcî dixwazin zarokan werin astekî xweş di pêşrojê de ciyekî xweş dibin ku imkanên wan jî hebin dikarin zarokê xwe bişênin yani ev jî imkaneke ev jî hewcedariyeke ez bêjim îcaz mamoste dixwazim dîsa berê xwe bidim te mamoste got li gorî hunerê li gorî qabiliyetê gerek zarok meslekên xwe helbijêrin tercih bikin yani li gorî wan herin zanîngeha di vê meselê de bawer dikim yani zarokê 15 salî 16 salî 17 salî
cana nizanin ve çi bikin. Yani nizanin ve ki can mesleki pişi tercih bikin, de peşe roje de çi bibin. Yani her roj bu fikre kitin ber hemberi malbata xwaz bejim. Yani dvê varî de gelek tiştet keve ser milê malbatan. Loma hin de heyema balıbûnê de ne? Yani cana hin jwan dibe ez û hevalê xwe me her aynı zanîngî heye me aynı beşê tercih bikin. Li evne tiştekî ewqas hêsane û tiştekî girîng e jî pêvajoyeke zor e jî. Îca malbat li gorî çi wê zarokê xwe alî zarokê xwe bikin. Yani wê çawa kabiliyetê zarokê xwe kevş bikin. Öyle. Yani ji bo ku mirov tercih bike gelek parametre hene. Yani li gora tiştekî tenê divê min neçin. Yani zarok oxtê bijartinê xwe bikin, tercihê xwe bikin gerek nîveka sê tişta bigirin. Ortalama sê tişta. Ew çiya nîveka kabiliyetê xwe, nîveka xwestinê xwe û şert û mercê malbat û şert û mercê Tirkiye gerek ve her sê tişta pevre bifikirin. û ve her sê tişta bêne ber çavê xwe ji nû tercih bikin. Yani piyek ji ve her sê tişta zêde seqet bê çênavê masa ser sê piyat sekinem herîkêm. Ji loma divê ve her sê tişta bêne ber çavê xwe. Divê kêm zêde piçikî kabiliyet jî دوی پیش مسلک پیره هبه بی خواندکاری را و دوی خواستن جی هبه یعنی خواستن نبی جی دوی فوبی پیره نبی دوی جوی مسلک نفرت نکه و دوی شرط و مرجع معلومات خو مثلا ج معلومات که خیزان زیاده فقیر هات به دوی پیشه که گزیده ریسک پیره هیا قدروی ویتنبن و زیاده رقابت هبه gerek چیکی واجی بفکر یعنی آنجی şart umarca Türkiye geliyor kijan pişe behtir pkerten vatışta gerek bir fikrin o her bir yarekçi vakıgo mrova kare xaçereye ki her diryane ki oxte go tilwe fetlone kelwe xaçere diryane peşata herikem dire hana seyre gelek alternatifana go tilur bisekne çenabet nage tarmanca دوی درک ریکی دهره محتملاً دوی ریده ته خوب گهنه درکی اما گوره پیشاوی گرتی به خطر تهلوکه کبد کاری وگره یعنی پوشمانیات تشته گوت تکری درباست به اما تشته گوت نکری تنجرباند به او پوشمانیا و درباست نبه جلوما دوی بریاره کی بدن بریار نباشی به جبه بریاریه جبه قراریه چتره هر چما دوی بریاره کی بدن çünkü Türkiye gelekçma ام نزان چه پیشه کیجان مستق گورا فطرت مایا هوا نماش جان نجبو پروردهیا اروپا دولت اروپا پچکی جبو گو سرلی کولین کن هرن جه خود ببینن جان اچنا اروپا دبیجن به هزارو پچکایی خو و دبستانا پیش لیسانس آنجی دبستانا سرتایی زارو کا چند گرن چند جوتگا هات گرنن دل çeylek açava doşun miriş katvin falan galo av piştel gora vay anna ancid bina naxoşxana bina gelek cihe mesleka çava icraat kin bizzat durda yani behnave mesleke ciheve de atmosfere teneffüs kin ha bevler goram nav pişe yani tam nasket din mijeva da drune ama yama nizan meslek çava te icra kirin گرول گورا فطرته می آننا امج درایی و ناوکی پاپولر زاروکمت بهیزن عاشقی وی ناوید بن اما راسیونل نافکرن لوما از خواندکاری ما جوانی مرا از و tavsiye etkim gerek dev bavajil mamoste xoji guhdari bikin çünkü dev bav و mamoste behtir rasyonel fikrin خواندکار behtir dilgerm fikrin او dilgermici bere vade yani tercih neşaş beguman davi da paşi da ve xwandekarê bir yara xwe bide ve dünyayê hemû bişewre ama bir yar davi ya wî be an jiya wê be yani ji loma xwandekarê me divê heya wa ji vê rastiyê hebe böyle. بله gelek spas mamosta be hin basa tercihan bikin xwendekar jî eko pirsewan ji we hebe dikarin pirsê xwe ji we pirsin em veya jî dîsa bibîr bixin em ê bi mûzîkeke dewam bikin dîsa straneka xweş dîsa ji belgîn şeran godar bikin paş em ê bi sohbeta xwe dîsa dewam bikin.
kerem kin. Tu bajara min bu betaz be walatım Dil şikesti mayi betera xuaxın Vek xum mavi hasretam dibarinem Akşı derde taz dil perişanım Tu bajara min bu betaz be walatım Dil şikesti mayi betera xuaxın Vek xum mavi hasretam dibarinem Akşı derde taz dil perişanım Berin berin darım sıbena ber şevreş Dilimin da bu eş Dibejin ve giden beş Kimin dibine Dibejin bu iyi devreş Akşı derde taz Dil perişanım Berin berin darım sıbena ber şevreş Dilimin da bu eş Dibejin ve giden beş Kimin dibine Dibejin bu iyi derveş Akşı derde taz Dil perişanım Saat xoş, gelek spas belgin şeran mala tava. Belem devam bikim, ama sejaş tepirsim. Dema ku xondekar tercih xwe bikin. Me got ya hin xondekar dibêjin ez havale xwe meherin. Nizam kîjan bajarî, me tercih xwe bi hev re bikin. Yani hin ji wî aqlî zarokbûnê ez bêjim tam derneketine. Diheyama balıqbûnê de ne. Hin 17-18 salî ne hin jwan. İca dema ku tercih xwe bikin mamoste. Bila li bajarê xwe bixwînin, an jî li bajarekî din bire bixwînin. بله Yani yani gelek malbat tuxazı zarokiyan li balwan be, bawan bixwînin. بله yani bajarê me hemî êdî zanengî hene Her dere. belê her zanengîh ne wekî hebe yani girîngbûna wî û perwerdegiya wî perwerdekarê wî tev ne wek hebin hinek jê kevinin qadroya wan rûniştine mamostaya wan kevinin û hinek jê êja nû vebûne mamoste kemasiya wî heye perwerdegiya baş rûneniştiye wan ev zanengiyê ku nû mesela vebûn axilê bêje ji wî lone ji bo wî mero bêjin nêzîk e yani ev ez ê beşa ku dixwînim de ciyê ku em tê de ne nêziyê me ye bila li vir bê mero bêje yani tam nerast e belkî ew ku em tê de ne welayeta ku em tê de ne belkî ew bî yani zanengiha wî belkî giring bî ca tiştekî dîne dertê pêşiya me bêşa ku em dixwînin di wî zanengehê de gelo baş e ew Yani zaningeh mühime, gelo meslek mühime. zanengeh jî mühim e beş jî mühim e bir jî û ew beş ew bir di wî zanengehê de giring e yan na baş e yan na ew jî heye hinek jê zanengeh hene birek ew dikeve derkeve pêş û baş e hinek jî hene nîdeyî baş in hinek jî hene heb yek birekê baş dêdetine ye Bele. vî jî em ji zarokara gav em din dibên li gorî çî ne baş e ew kê ye robota yekê ye yek atlas ez dixwazim zarok vî bizanbin yani çî tê de heye çî tê dîtine ye di wir derkê de tikîja zanengeh de
kîja bir de akademisyen kîja akademisyen hene. Unvanê wan çi ye? Her dubara bir li kî dere karim binêre Yok mamoste? Atlas. Yok Atlas. Robota yökeye yani direkt ew ki kute dene veriye istatistik kute dene je sistema yöke tkişine ew kim tef yani مرۆت کارە پێقەنیەتا هۆبینەوە ڕاستم تەف لەور دەرکێت کیژە زانینگە هەدە کیژە بیرێویدە کیژە مامۆستا هەنە عنوانێ وان چییە چەند پرۆفەسۆر چەند دۆچەند تێدا هەنە تەزێ وان چینە دەرس کیژە دەرس ددن تەف تێدا کەفشە کیژە زانینگە ناو زانینگەیە تورکیەدا کیژە ڕێزاوی چییە مەزونێ وان حتە دەکە چۆنە کو دەرکێت چی کارێکردنە قاپەسەسە پوانیە وان چاوایە دوور كده همو هي يعني جالك زاروك في روبوت سلو بنبي تف لهبدن اف تشتك نشاني وان ده يا دواجي ما مستجيجو ما مستشريف جيجو زاروك هنك زاروك تدي تقول بالغن دبيكو باشوا ناز نيكن نظام الهنر وان تشي ده هي ما مستوى وان دبستاني الريبري ابا 4 سنه وان دبينن بربر يوان بردوام تكن وان ايدن زان هولا وان لسر زانن تشي يعني هنر وان تشي ده البيشه شو حزك زانن يعني ايدي وان ميزين بلكي هنك جي ماموسي ريبريش مالباتي وان جديان وبابي وان زيتر يوان ميزين وجبو جيانا وان كا شي جوان رباشه لسر ايدي تفكرن يعني حقيقه او كه تشكي جره جرنجه tercih hezanınca gelek be uzman ne çekiren. Be mamosya rehberi yani eve kujvi işte duzanın femkin. Salih xwa liseri darbas kirne gelek be wan ne çekiren mali xwa min brayimin mamimin zanınca xondiye evjit zanı çeke tercih biya ve ne çekiren. Tercih zani gelek em rop çay binor berşave xwa em çandına genim binin berşave xwa tedime jotkir me tofkir genim baran hat me ilaç kir gübre kir mazın bu hata ber durune Bele. bir şirketi درود جمع آنی وقت امی پاتوس بکن بله اوکا کفم بی امی پاتوس بکن لبله گوی کو پاتوس کرنا بی باردای بو نیوی بای و چو او چاندنا جنم خراب بو متى ضرر كر ما اماجك ضعف ده ومتى ضرر كر انجا ترجيحي يعني وقت كي كرته وقت باتوس وقت كي كرته لبله او اماجا امرو تلبوشي هري يانجي امي منفعتك جرنج بجرن او ترجيح دوي وقت ده كفجد بي قبل مرو ترجيح كي نراست نلقوري خوا ونلقوري هنك قرالا مرو تشيكر او اماجا مرو او چاندنا جن تف احمد بي وبايبت شي افجي جلك مرو بيا يبدا برشاوي خوا هنك جي مالبات وزاروك يعني امل الرزق خو بن يرنا بنفسن شي شو عم توازن حقوق توازن مثلا سر حقوق توازن في او كم بيجم زاروك جلك جوان نزان انقره حقوق تركيا شخص savcı ve hakim hene belki seyha habek Ankara hukuk mezunu. Yani Ankara hukuk savcı ve hakime dertine. Yani dve beşede navdara mıkarım bey. Bele dve beşe hukuk edel ser savcı ve hakimiye ne ser avukatiye. Ser savcı ve hakimiye Ankara hukuk navdar ekvaz. Xwazim savcı ve hakim tit aqlem dabid hiç hem dahabi azvib xwazim geleke او كامنه عول اف بي يعني خسته كامنه عول انقره حقوق بي لبلج بو اوقاتي اف حقوق دينجي باشن يليك امرو نلقور يعني ازل الرزق هو بنرم كدر يديره قاصره حقوق ديره تمام قاصره حقوق فرنسيزce تتوازي كتب فرنسيزce حقوق كويني نا كيف ام فرنسيزce رنا الجوري ريسترن تنشن ابي ازير ما قوش حقوق كوينم اوكي انجليزي حقوق زاف جراجي تركيا اوكي تنا يعني دفعنا taybetmen diye zanige hacı bizan. بله انا لو مگو هر بيش لهر زانige نای خوندن باش بیش نای خوندن گلک الگوری مروبی الگوری خوستکی مروبی çok mamosta gol gori hüneri mروبی نخو باش تفرد که بخوینم hemşirelik توینن زاروک او تدای hazırlık هنک دبستانه دهیه کرنای تکیجا devlet hastahanesi de بإنجليزية أم أو تكن إيش تكن لسه أو كي همشيرة لكي كيفنا قابسة تكن دور كده تخبطن باشقة تشتكي تتوازن جمرونا لبلي جبوت شي باشا أف خستخاني كو جدر فر نخوشي وانتين أو جي أوزلن جبو وان توازن كو همشيرة وان إنجليزية جب زامبل جبو وان باش أو جي شن حبارة تركي ده سيحاب شهر خستخاني صهنا كو مرو نيتها مرو دوان ده خبات هبي شغل هبي
جبوا ما باشه جو بيبه نحوجيه يلك امرو يعني نل رضا خوتني بنر وترجيه زانجي امرو نل يقرب ده ضعف ما موسج جو ضعف بارامتر هنا او بارامتر التف يلك امرو بينو ولا برشام اخو وبزمانه كده و راسيونال بشاوي راسيونال يلك امرو هموتش دنا پیشی اخو امرو ترجیح خو لگوری شک يعني مرف هم لگوری امکان خو هم لگوری ام گلوم کی جان باجاری نه گلوم بله. کان هرم باجاری کیدن امکان دیو باون مهنه گلو و ام دی کی جان رزیدنه ام چه حزکن حزناکن مرف گش بینی بر چاوه خو لگوری بله. ویا ترجیح زانینگه ها چون بکی بنا باجار جی يلك امرو بشاوي خو زيد مازن نکه بله من دکار پر دخوازه ما مثلا جماعتا خو قطب بن بله هرن باجاری کیدن به تناسر خو حرکت بکن لی 4 ساله پشت 4 ساله دیم اون دیسا وگر باجاری خو نه يعني زعفر جوان دانا قرم باجار اللي بالك يلك امرو يعني بي افجمرو او تنين يعني بارامتر كي بچوكه وا او كوي كما يعني اج باطمان ما من اسطنبول خونديه از ده جاري ديجي بمدنيه زي صار اسطنبول خوينم از نابجم لا باطمان اج بسيكولوجيه از الفدر كي بخونم نابجم يعني او بيش لكيجا باجار جرينج بي رند بي كيجا زانينجا خوش بي كو رزا مرو ترى بكي بلا مرو باجار پارامتری که بچوک ببینه. ایجا هن خوندکاردم مدیا جواکی دست جانا دبینم هن خوندکارد بیجا زرب نظام کی جان باجاری دبیجن قیل بی باجاری او زانینگه لناوندهیه. دبینین کل گندکیه yani خوندکار جانا gerek vanajی لکولی بکن. مثلا هن yani زانینگه هنه هن beş nel nav bajarın. Lciye ki dure. او زانینگه کو نو هاتنه شکرین در باجار هاتنه شکرین. Yani jwan serçiyane bajar durun. Xondekar vanajî gerek lêkolîn bikin. Gero tu dixwazî mesela ciyekî dur ji bajarî bixwênî naxwênî. Yani tenê ji bo merev ji dê bavê xwe ji malbatê hepkî dixwaze dur bikeve. Merev naçe ciwan darajî naxwêne. Namro neçe gunda. Yani merev naçe gunda yani merev gerek yani ku ew beş li wira baş be merev dîsa diçez weya nabêjin. Lê gerek merev vanajî lêkolîn bike خوندکار بالا خوب دبستان کنو وبونه دبستان کنو وبونه در و باجارا وبونه او زافجه دوان ده yani. بله yani ciye kam duxeni jin nav bajar be xoştire. Yani خوندکار imkanı wan pırtınana her tümlü karın herim varın imkanı wan pırtınana yani büyü avayış gelek خوندکار bifekir. O divan demen Davide veya balamdık şene خوندکار prani beşen teknoloji yani pişen teknolojik dixwazin bixwênin endeziyariya nivîsbariye işê çêkirî ne sama mesajwa pirstim yani heyama teknolojiyeye zarok jî xwe telefon tablet kompîter ji dîstewan nakeve yani bêtir ji me bêtir zanin teknolojî çi ye ne çi ye û bêtir li ser van pîşeyan dixwazin bixwînin û ez veya merak dikim gelo ev hişê çêkirî endeziyariya nivîsbariye gelo چما اوقاس در رواجه ده چما اوقاس در روجه ده از بیشم دستوره به پیشی ماموسته ایوب از لسر برسوی ایلاوه نبچوکم شده برسواجه نبتجیبم yani وقتی بگومان خواندکار پوانه بس بن هم زانینگاه دلیوی به هم پیشه مسلک دلیوی به هیچ اتره لبل نابرا و هر دو ادبمنه yani زانینگاه باجار misafirxane که پیشه امروی تمام امروی حتی مرناوی انجیوی کسی دوام تکجلوما مسلک پیشه جباجر جی زانینگه جی مهمتره گرینگتره yani mesela de beşe hecmarki de yani sayısalı da xondakarak puanevi hem tera boğaz içi fiziki epke hem jî tera bila van tıp epke û ew xondakar bila malbata ki fakir hatbe گلوی چپکه چوی باجاره خوش استانبول و زانینگاه خوش ناو دارستان بر باز استانبول دا آن چه وانه خوینه الگورا فکرمن بلا هر وانه و مسلکه گور ریسک ده هندکتر و استاندارتی بلند که چتره yani navbara ve her duada bmene bila peşe meslek bide peş و یا دویمین جیل گورا دیسه فکرم yani یکی گود مالاوا دا استنگدار نبن جبو گو خوندکار آلیکاریا دیو باوی خو آنجی مثلا خوندکارک او بیرکا خو تنه مابن جیانه
لوی باجاری de mecburun pevre bijin ve zaningeh jî lûr bixwêne. An jî malbateke zêde xîzan feqîr hatibê nikare ji derve bixwêne bajarekî din. Ji xeynî va îstîsnayî rewşa yani hatta dikaribin gora fikrê min li bajarê got malbata wan nelê bixwênin çêtir e ji bo got li xwe ewle bibin, xwe biguherin, xwe pêş ve bibin. Yani ji gelek aliya ve berçavê dêw bava xwendekar hêj weke zarokan weke pitkan nahêlin wat fetsên noxta mezin jî bibin her nezanîngehê jî tüm daîm berçavê wa bin. Ez dibêj bo pêşveçûna we piçikî ne baş e. Nexasim ji bo bajarê biçûk dibêjim. Yani yek li bajarê biçûk nexwêne herê metropolekî bixwêne çêtir e gora fikrê min. Nahîdî ez vegerim bersiva pirsa cenabê te. Aklê çêkirî û nivîsbarî siberojê de tişta goxiyatke zêde zêde êl pêş bê. Niha tiştê got em xeyal dikin, em texmîn dikin ê ji wa bêhtir jî tişne got nayêne bîra me jî bêguman derkevne holê. Çawa mesela gelek projeya da mînak siberojê de enerjî û madenê dinyayê têra mirovahiyê nekin. Belki ihtiyaç hêbêj heyvê ji Marsê jî tişna bênin. Çawa va tişta halkin çûnehatna insana zehmeta ve baklê çêkirî pêşî robotna zêde zêde serkeftî bişênin lûr gelek lêkolîna bikin, gelek xebata bikin, gelek madena enerjiya lûr hatta belki ew bixwe dikarin fabrîkana jî saz bikin, kolonîna jî çêkin bê çûna insana lûr her tiştî ew ê halkin sazkin belki dîse bê çûna insana dikarin jûr enerjiye zêde biqedir jî pişre ji mirovahiyê re ji insanên dinyayê re bişên. An jî mesela siberojê de ji bo cotkara jî yani gelo ew avdana otomatik ji bo wê erdê tahlîlê wê erdê ew aklê çêkirî bila ê tespîtkê ji bo wê axê çi tov jê re çêtir e çi baştir çêbê şîn de vaka hesaba an jî doktorek bijîşkek hemşîrek ji bo nexweşa aklê çêkiriyê jê re tahlîla êl xwînê her tiştî hemû tiştayên berçava ê jê re raporeke xweş dê berçavê we ew jê biryareke baş bide. Yani gelek sektora da zêde zêde nivîsbarî û aklê çêkirî êl pêş bê. Yani ji loma xwendekarê me yego misal ji nexweşxanê nefret bike fobî pê re hebe ji xwînê ji serûma falan bitirse ji wa tişta ew tişt wî xwendekarî jiyanê sar bikin puanê wî baş be got nikaribe herê tipê nexwaze bila herê aklê çêkirî bixwêne bila herê nivîsbariyê bixwêne bila herê pilotajê pilot ve pilot yani alternatif ne dikarê ji xwe re diva qada de jî bibîne yani zêde zêde pîşe jî el pêşin siberojê de. İja dema ku tercihê xwe bidid mamoste. Yani malbat li gorî daxwaza zarokê xwe hereket bikin an jî li gorî rêzê wan li gorî ez çawa bêjim yani li gorî zanîngeha hereket bikin. Lema zarok dixwazin her tiştî bin mamoste. Yani gelek yani cana ew meslek ew pîşene li gorî wan e an jî pir ciyekî dûr e an jî rêza wan têr nake. Yani malbat alîkariyeke çawa wê bidin zarokê xwe çawa alî zarokê xwe bikin. Divê warî de divê pêvajoyê de. Di destpêkê de jî min gotibû ez dibê gerek gelek tişta pevre bêne berçava hem rêza wa bêne berçavê xwe hem xwestin li ew xwestina xwendekara got nexwestineke rasyonel bê zêde rîsk hebin dêwbav nikaribin qanî bikin îkna bikin bila bi mamosteyê rêberiyê jî buwa jî bişêwirin bila koça jî bişêwirin heke got xwendekar bibîne gelek kes heman tiştî dibînin dibêjin gerek ew jî yani va şêwra va fikra jî bêne berçavê xwe yani malbat jî bêguman gelek cara ew rêz jî qîmetê wê heye yani bele sebep çima yani zanîngehin pîşen zêde bilindin çima ji bo got zêde zêde biqedirin ji bo got standartê mirovan bilind dikin yani ew rêz jî ne tiştekî beredayî ye ew jî mühîm e lê ew tenê nebese
gelek işte pevre benle berçava u pev bişevrun hevdu qani bkin lego xondakar ikna nebe gerek mesuliyet jibo bibe ye wî an wê kesê ve dawiya de biryar ya xondakara be pişra bila herin bibînin poşman bibin carek edî heke go berê xwe bine pîşeyek edî çêdibê ama muhtemelen İnşallah devam bikin û negatif nefikirin berênî nêzîkî wê pîşê bibine jê muhtemel e goyê jê jî keyfxweş bibin û wê xwe pêş ve bibin mesleka xwe icra bikin inşallah. Mesela divê warî de mamosta gelek tişt tetkeve stûye jî. Belê. Dema yani hûn zarokana tercih dikin, hûn alî wan dikin. Demek hûn zarokana tercih dikin hûn çil baldar dibin. Belê. Hûn çi diqqat dikin. Em gelek Yani alternatif. hakikaten gelek tişt tetkeve ser milêwe. Yani malbat jî ji we yaqîn dike. Zarok jî ji we yaqîn dike. û hûn bi hev re rûdin tercih zarokan dikin, xwendekaran dikin. Belê. Yani ev jî bi rastî ji bo we jî zor e. Ev pêva jî ez bêjim. Hûn bêtir li çi baldar dibin? Yani em duweka Tirkî dibe yelpazê Kurdî dibe baweşîn Belê. baweşîneke ferih de yani gelek alternatîf em nîşanî wa didin û em hemû rîsk avantaj dezavantaja pevrem dine ber çavê xwendekara û em ji wa re jî ji nav vaka alternatîf em hineke sereke bêhtir ji pêşniyaz dikin û em bê biryariya te ye yani em direkt em zorê wek em xwendekarek hîpnoz bikin em bê hema ev tenê çênabe gelek alternatîf em dibêjin û em bê yekî bijartina yekî ji ve bike yekî ji ve bineqêne çêtir e yani mesuliyet jî yani destê wa dibe çêtir e biryara xwe ew bidin çêtir e lê yekî got ne ji malbata xwendekar e ji wa re muhtemel e got bêhtir rasyonel bêhtir rast tişna bêje loma cana malbat û xwendekar hevdû difetisênin ji loma bila weke mamosteyî biçî gotî her ne cem mamostê xwe rêberiyê nexasimiye dibistana xwe neguhavînî yek yani herê mektebeke got hiç nas nake mamostekî rêberiyê herê pê bişewrê ew çê nabe weke sîparî çê ew çê nabe divê dibistana got jê mezûn bî dibistana got qedandê mamosteyê wî xwendekariyan wê xwendekarê baş nas dikin 4 sala demeke dirêj e zanin yani kabiliyet çawaye rewşa malbatê jî zanin gelek mamostê rêberiyê va tişta hemû pevre bên berçavê xwe baş e yani û ez tişta got fikirim ez bê diva pêvajoya de xwendekar vê dahiyê jî bikin baş e got bêjin bê Xudayê min tişta got dilê min de derbas dibe ji min re xêr binivîsêne û tişta got xêr bê dilê min pê razî bike vê dahiyê jî ji xwe re bikin baş e. Yani divê heyamê de jî bera duayê xwe jî kêm nekin newsa. Belê. Ko malbat niha ketine ber duayan mamoste ez wan fam dikim yani niha malbata wan her tim dua dikin lê zarok jî xwendekar jî bera ji xwe re dua bikin. Belê. İnşallah di pêşerojê de hemû xwendekar wê tekevin zanîngehên baş. Ez her tim dibêjin xwendekar yani zarok pêşeroja me ne bi nav civakê de bi çi awayî yani bi xweştir derbasî nav civakê bin herin zanîngehê baş ji meslekê xwe ji pîşeyê xwe hez bikin ew qas civakeke aram pêk tê yani civakeke xweş pêk tê İnşallah ev program ji wan re bibe mînakeke xweş tercihên xwe bi başî bikin û herin zanîngehên baş beşên baş em bêjin em ê hîn dewam bikin çend pirsên min din jî hene lê me dîsa ji şermîn belgîn bu boru ji belgîn şeran em ê staneka xweş dîsa godar bikin paşê me bi sohbeta xwe dîsa dewam bikin kerem bikin.
gelek spas saata xoş malava belem devam bikim ma wasa icazet xwazim berê xwe bidim te divê zamanê de ez veya ji te pirsim meslek an jî pîşeyên ku ji aliyê xwendekaran ve herî zêde tên tercihkirin kîjanin بله پیشه علی خودکار و سینه نویساندن ایدی الگوری دنیای اوجی شکل هلده ده چوا دنیا امروی هدی هندک دبی امجد بینن کم نمایه Belê قایناقی ما مستج گو قایناقی کم بن بلکی ام شونه هیوه بلکی شونه مارسج بو قایناقا اوجی کاکو yani دنیا بردوام پیاوشن امروی لسروی پیشه نو اود بن ودبن و yani الجوري احتياجك ودنيا ده كماسية بيوم دبينن لوي جوري بيشي نو أو من فدبن أف جي لسر نفيس بارية لسر إنفورماتيكي ولسر تكنولوجيا أف يعني أف بيشي لسرفان إيرو في كماسية بيوم دنيا ده دبينن ودنيا بخرابة وتشي أف أوت كم يعني احتياجي أف دبينن يك أبا ويا دواجي شوا إنسان هاتية دني يعني ام الجوري قرآن بيجن شو أخذت على حضرة آدم شان دي الدنيا إنسان جبور راحتي أخوة جبور كونفورا مجي أخوة ولا شيء أخوة تخبتي جانا أخو لسري أو عافتك أم شو قدر كذانن يعني يكو عربية بي هي تشتر توازي يكو خانية بي هي فرطر مصر توازي يكو أو تتنين نخوشاني تتنين تشا خو أوتي مثلا استاتيك أخوة خود توازك ودلالة ربينا شيء ربينا أفتف أو كدرتي يعني بسيكولوجيا ده خالي ما فرويد أم جرت بيجن أو كده بيجن يعني أو كده دوحب أو كده إنساننا دوحب حسيوي هنا يجوانجي ش زعمتيه وش نخوشيه برابة قالي راحتيه به أبي جورته yani الكل bir şey insan her tim duyu aliydi الكل بين أم جرت بيجن يعني زقافكم روت الدنيا أو ماجي أو هش مرورة هي Türkiye'de bejin ya konfor alanı yani Belê. ciğer rahat naxwaz ji radar جي راح مرو ناخذ كو هندا بي مرو شخا قوتها مرو هي شخا فرصة امكاني مرو مرو فرصتك مرو مازنت كوي Belê belê انجا نفيس باري جي انفورماتيك جي و اندازياري جي اف بيش تبجي في زيادات مازنت لسروينا جبوي زاروك فان ايديد نفيسن شمكي او كوانه يعني ارزيوان و طالبيوان تدي او هفوتو تجرا زيادات مينا و مگوتنا خود کر ماموسا خوندکارن yani ciwanên û zarokên niha ji bi awayekî hêsan dixwazin pere qezanç bikin. يعني هش يوان ايدل Yani ايدل dihişewan سرويه بله ser vê meselede yani ez wan jî naxwazim pirextan bikim yani wisa dibînin tetkevin ser medyaya civakî hemaka teknolojiyê dem dijîn dibênin ku herkes pir rehetî pere qezanç dike. بله. Ya da jî ji wan ew însan ji xwe re dikin weke mînak canan. ديسا يعني ابجي اوكتينا وتجي ما يعني ناخذ كونفورا ما جي هندا با أره. وتخوازن كو بري خوشي كاربتن يكش بو كونفورا يكش بو عمر الدنيا هدي كم بي السرفان بشكو ما جو يعني سر انفورماتيك اندازياري او نفيس باري بشكو السرفانن زاروك ايد نفيسن بشكو نو وبونجي نزيك 5 حب شياجي 6 حب de zanenge hek o 4 sal dına xwendin û nizîke ya nene ya ji dene li ser zanenge hek o 2 sal dına xwendin ön lisans em ciwan dibin yüksek okul meslek yüksek okulu ew jî nizîke naheb li ser van ew hatine vekir yani li ser van bêşewan li ser van ew ku me got li ser van mijarê ku me got li ser van hatine vekirin zarok van bêşa dikarin hişekê rehet dikarin nivîsin çimkî nû ne hêja mezûnê wan tune ne û ez bawerim pêşiya wan jî pêşeroja wan jî gelek vekiriye û şixacê diçe vedibî nexasmî jî ê aqilê çêkirî û ê nivîsbariyê şixa diçe û vedibî û te zêdetir jî pêşeroja wî vebî ji bo wî zaten em de ew wan de jî dibînin yani rêza wan de jî em dibînin eva çû nêzîkî 5 sala ê înformatîkê û ê nivîsbariyê rêza wan bilind dibe ew dibe yani zêde dibe puanê wan zêdetir dibe rêza wan kêm dibe puanê wan zêdetir dibe ji bo wî jî yani ev jî kîfşek û zarok vê êdî dinivîsin dûrî wan endaziyarî tê û şixwe dixtorî ewil ve jî ew kêkê kevnar e bêşekê kevnara zarok dinivîsin ew nalabte ew jî heta kengê nalabte ez bawerim tê ew jî hêdî Bökêm ben evsa. yani nivîsbarî şixa zêde bî înformatîk şixa zêde bî îşê dixtorê jî hêdî kêm bî satê xuya tê hêdî kêm bî aqilê çêkirî îdî tê îşê wan veka heye heta yani teşhis
سر نخوشات داتینن عقل شکری فرض ستا هفته راستی اورانک ده تختار ستا سی اوران دن Yani Rastı. de peşeroje de beku aklı çekiri ji ameliyata bıkan. ameliyata jî heye Robot ameliyata heye kut dikin nefsa. deka heye kut ya Yani Hinek zor ticari bakana. jit bavar nakim şuna insana bıgırım mamosta. şuna insana dünya de tu tiştek nagir gabe ku yani jibo Ev insana aklı mı hatırına çekirin. بله يعني انسان دنیا عابد يقابل كو انسان احتياج نما الدنيا ده دنيا نامينه Dünya namı. نامينه بله Bele. İca demek xwendekarak hat bava mamoste. Mesela ew pîşe ew meslek hûn zanin ku nel gorî wan e. Nel gorî wî ew jî kuruk keçik fark nake. Hûn hinga çi dikin? Ya bi rastî îşev heqeten jî zor e. Yani wan xwendekaran min nas dikin. Hûn wan çawa qena dikin. Yani wan çawa ikna dikin. زارو قابل كو تي زارو كو مالبات خورا زارو كو مالبات خورا نه شو گودريا مالبات ناكه بله شو من Ez مخصيه dikim. Hayata jiyana min. ازبتم دسي خونه دنيا يمن ويكو مالبات خورا جتين يعني daha penç malbat زارو نسر فكركم ام فيد بينن daha penç نيفي ne او كهنتك نسر فكره قابل كو انين دانين برما مالبات زارو فرض aynı fikre giden اللي بالي اتزانم كو او پیشه نلگوریه ابزانم ام زمانه که خوش و افضل برده که دیگرن ام جوان دبین اف پیشه نلگوریته یعنی جبوکو تعال نبی و لقلبی من نمینه جبو يعني افضل دست خواد برده که دبنو ام بین نلگوریته Hoşiki u jwan. و دیگه ام نادنا قایل کرن نلورده که بیش مالبات را زمانه که خوشکتر و وکریتر نوسا دورجی ام بین yani ku şuna bir پیشه ده اف ایدیل گوریویه لبل زیادتر ام تکلی نابه ام نخواست ام توازن کو فکر زارو کو مالبات نخواست میشه فکر زارو کبی او جیانیه وی جیانی و او بردوام که بلا پاشینه که پشت خون ننیره و نبیجه ولا اون بونه سبب او کم Tamam malbat o xwendekar li hev nekin hûn çi dikin mamoste. شاخه لهب نکن ام لو ما tiştekî wisa heye hin malbat hene weka projeyek zarokê xwe dinêrin dibêjin min nexwan bera zarokên bixwînin veya nekir dilê min dema bera zarokên bike yani meslekek dixwazin xeyalê wan e ne xeyalê zarokan e xwendekaran e îlla dibe zarokên bera be doktor بله bera be endezyar bera be parêzer yani ام ویجی بی اوی جوانت بین ام بین دما ودا اف پیشه باش بون اندازیاریا کویکا تو بیجی باش بو لبلی اف دم گوریایه و از کورتجی کشاتجی ناست کم اف پیشه کتو بیجی پسیکنل گوریبیه هنرمین ندفرده دفرده کده yani ام جوانه وتکن پیشه اف پیشه چی ایشت که چینا که چچوان کوروان چی ایدی چی ایدی و اگبی جهاتی بنیم ام جوانه دبین yani veki psikolojik danışmanlık heya veki çavan ne hoşekle Kasım Robi umro pere danışmanlık yani bu iç abilvan dönerin hakikaten ji her ne hoş yani ko çoba derunase sahnabi şey satne çoba tıktore ki sahnabi her ne hoş sahbunay garantiya bitneye jibo bir amjuara yani pişeçi iştike jibo zaroki wan ev pişe ويشخا پیش روجا وکری بی ام دبیجن و ام تسلیم وانتینم بین ایدی اندزان ام زیادن اگه نکن یعنی ام نخوازن کو او اراده وانش دستی وان درکه بلا قرار خوی داوی او بدن مالبات وزارو کو مالبات وزارو جل هفدون اكن مالبات مثلا یکی که صاحبو پار هات kuruk eşit ağırlıkçıya yani matematik ve Türkçe o matematikte ne Türkçe zamanı Türkiye wan pırsa tane çekiriye keti aram de ayete de azmuna duada keti ara yani milyon ku 800,000 ketibune par ara milyon ku 300 milyon ku 400 yani farz biçim satu bishab azmuna avul de haşte habit azmuna dawiye de hana dusat hapırsa nizike bishab şekeriye ketevika bishab şekeriye hatin mugoku azmım cevede dusal çitkin de otomotiv firması ki de evtkin araba tişon ya gayvan gorinin ev kure varduji kure javin evtkariyet ya mugo otomotiv teknolojisi heye sar arabaya dusala peraku pere vehabi puane kurek ancak kurek kedira go nat bela kurem be mühendis bela bendes yar ya mugo puane vi fona gire bela sala ki go bela kevi sınavi em go kurete ev ki zamanı Türkiye
پرسه زمان ترکیه تنه چیکری او تنه ماتماتیک و فن تنه گوازوی بشین ما درس خانه يعني حقت صبر جديرة او که لازم مگو فن ندیت هیچ يعني ابا 2 ساله فن جبني ندیت 3 ساله فن تنه تشوا چيكه گو كورم باخل ازانم چکه از هیچ ازانم گوش عقلی زده و چيكه امگو ایسال کو بیجی نزدیک 1550 حب زارو که دبستان هجا دبستان گرنگ و دیسا مزون بن او اویج بنا او که کورتا يعني او جيانا ناوتنا تكفي ازمونه وانا ازانم جهاتيه مقول تزانت وي رزا جلك بينا ورا شخا قلت بينا شخا مقول جبوك دو برندي جلك بينا ورا نزيك 100,000 مليون و 300,000 او جيت اشيت على الغداء مليون و 300,000 جلك صاي صلاه بينا ورا واز باور انت بينا الجوري حسابي مبخوا لگوری چی باوره ما مستا يعني و اندازياري اوكي اوتوموتيفي و كارب الجوري بي بابي كورك دبك اشكرك بنت دو كارب كي دبي والله اسفون اشغل بدي كاتشوا كارب كي مزان اسفون نكار مشغول مش هم فن نديت يا باوره لخوندکار خونه باوره ناشغلم او جي مجرى يعني وكي نزيك 2 ساعات ويشوا كارب كي يلك عشان هبرصا شيكه يلك شكيجا درس عشان هبرصا شيكه عشان ساعات خبته متفجر جو وما مصنع مالتها هذا ام غتشن درس انا يخب نفيس يعني اجنبو قايل نبو شو نفسان يصل ناغنا بعمل نزانا نباورم يعني الجوري حسابي من يستاتستيكسل ورق او كايتني يعني سطا ناش 100,000 يك دو زاروك كارن جور حتى ورد الكبين ورن رزا خو 100,000 يك دو الجوري استاتستيك تنه يعني تنه او جيكو يك جوان بي دبيكو شيك يكو نيك جوان بي يعني زاروك يوصا ومالبات يوصا جليت انا بيشامه اف ترجيح زعمت بونا وانجي جولايتا يعني الجوري او كباجره جوري مثلا ما موستا لباطمان باورم دستك قوده او كزاروكا وترجيح باطماني اسطنبول نوي كافن باطماني ريكو رزاوي باش بي بيشاوي كيفش اخلي بيجي كيفش زاروك بيجي او تين كيفش يما بيجي اسطنبول بيجي زعف كيفش نجي اسطنبول حشتيو 5 حب زانجي هنا حشتيو 5 حب 200 تشتكن زانجي كل تركيا تبدا 205 حب تشتكي وصانا حشتيو 5 حب اسطنبول جلك امرو زياده زانگی هود بیشاده جلک امروز زیاده امروز زامت کیجا چی هیا کیجا باشه کیجا بیشت کیجا زانگی ده باشه جلک امروز وان تبا بزام بی وزارو که استانبول جناچنه دربه yani بلاج به جناچن و پرا به جناچنه دربه استانبول توینن زانگی گرنگ استانبول هنه جبوی tercih زانگی ها لگوری باجار اجی دوره yani زارو که مالبات گاوی کو تن جمرو شخات تمرو بوانه زعمتي او الجوري باشر دغور از باور بلكي ما مستجي نظام بمره aynı fikirde nizam yani خوندکارین کل باجارین مزن بونه ماموسته او بونه yani پر ناخوازن هرم باجارین دور نفسه باجارین بچوك هم ناخوازن هم شيء او كايتنه يعني نحو جيك وهرن çünkü كيجا بيش وكيجا زاننجه خوازن الجوري بي اكوي هي الجوري رزاوي هي نحو جيك وهري مثلا لأنقرة جي ام تشتك دبينن فيل ازمير جي ام تشتك دبينن لبلا زاروك اسطنبول درناينه دربه يصل 2 سال جي درفجي زاروك ناينه اسطنبول ام فيجي دبينن يعني اسطنبول جي مثلا او ديكو تشري جرام بون وجي رازانه زاروك جرام بون زاروك درفجي يعني عاليه ابوريه فيجي ايدي خوندکارده فکرن بله يعني افجي جرينجا براسي ما مصب هر اوای مگوت یا دسری دجی مگوت و هر اوای دو خوندکار هم مالباتای خوب بفکرن هم خوب بفکرن اما دوام بکن ل پرسکاتی ما مصب جواب پرسن بیاجی Haydar Mustafaoğlu mesaj şandiye leşki dere şandiye ve yana nevisiye dbeje slav jvere gelo dbe Dicle hukuk çavaye pırsaka o saat diye Dicle hukuk yani zaningah Dicle amzanın zaningah Ahmet ya Diyarbakırcı zaningah ka kadima gavna bale gora mesela pişra Türkiye gelek bajarıp çok bajarok navça zaningah fakülte ve bun او ne şuaya yani Dicle ne derek ajreze jloma az peşniyastım haka puanı vil gora urbe yani bajare Diyarbakırcı gelek aliya ve bersva gelek ihtiyacat de hem
bajareki dîrokiya hem jî qismekî bajêr modern Bajarke mezin jî. mezin jî modern jî hem dîrok hem modern yani li gora wê herema me kêmasiya wê behra wê deryaya wê tune baş yani ez pêşniyaz dikim dikarê herê. Yani hin beş hene mamoste bi beşên xwe mesela siyasal demakam bejin siyasal zanîngeha Ankara tê bîra me newsa. Belê. Mesela hukuk li 9 Eylül'e jî li İzmir'e jî gelekî baş e, li Marmarayê jî zanîngeha Marmarayê jî pir baş e. Yani hin beş hene bi zanîngeha navdarin. Yani dema ku xwendekaran mekteba xwe zanîngeh xelas kir mamoste. Zanîngeha ku xelas kiriye tesîreke çawa li karê wan dike? Ew Ya dema ku kaş xwe dikirin zanîngeh digerin ez bêjim zanîngeh çi qasî mühîm e? yani mesela pîşe heke got bêhtir ser sektora taybet ava bê bêguman ew bandora çîke ya zanîngehê girîng e lê oxtê got yekî got qedrowa wî were Tirkî be atama falan ji bo mamostetiye we ew zêde nel pêşe lê mesela yekî got bê parezer bêguman piçikî zanîngeh jî mühîm e an jî yekî got bixwaze yani di sektora taybet de pêş vehere ew jî zanîngeh jî mühîm e lê divê ew kes ew xwendekar oxtê pîşeyê tercih dike gelo derdoram da divê sektora taybet de yê got dixebitin zef hene yani mesela gelo nasekî min divê sektorê de yekî dewlemend heye karmend heye yekî serkeftî ez ê li berdestê wî şîrketa wî de bişolim preferansa wî falan ama oxtê got mesela bijîşkî bê tıpê bixwêne an jî mamostetiye we ew çîkê fikrê ew beş gelo devletê de yani zû atamayê çêbê qedroyê were na lê ew zanîngehê got zîkir kirin tabii bi beşekî navdarin ew jî tesîra ve bandora we heye. û hin beş hene mamoste weke mesela wek mînak bidim îktisat. Belê. Yani kesên ku îktisat dixwîne piştî ki ew beş xelas dike yani işletme îktisat maliye ev hemû di nav İBF jê re dibêjin Belê. di nav wan fakülteya de ne piştî ki wan fakülteyan wan beşan xelas dikin dîsa ê ku dixwazin bi dewletê re di nav saziyên dewletê de bişuxulin dîsa tê dikevin azmûna. Belê. İca hin xwendekar vana nizanin mamoste. Yani dema ku tên bawe mesela xwendekarek tê bawe Dibez dixwazim îktisat bixwênim, an jî maliye bixwênim, an jî işletme bixwênim. Hûn ji wan re di pêşeroja wan de çi heye? Yani sibê di sibe dema ku mekteba xwe xelas bikin li çi benda wan e hûn ji wan re dibêjin gelo? Pêşî ez wî xwendekarî û malbata wî tên me ber çavê xwe divêz piçikî rewşa malbatê jî ez pêşî dipîvim. Heke ji malbateke zêde xîzan feqîr hatibê ez bê diva beşa de zêde mezûn hene rekabeteke zêde weke Tirkî û Kurdî dibe weke zibil û hem zêde ne aliye risk beşa xwe te dikevin azmûne hem jî aliye din jî te îdî ez dibê ji dêla hûn her ne vê beşê neçin an pêş lîsansê bixwên 2 sala hûn ê zû malbata te feqîr e zû tê bixwêne an jî ez dibê apê te bavê te heke sanayiyê de xebateke wî hebe her berdestê wî yani ji xwe pîşa û cotkarî hebe yekî got xwanê wî kêm bê û ji malbateke feqîr hatibê bi zorê berî wî bide pîşeyeke bi rîsk û her bajarekî dûr masrafekî lêke xeyal ne mezin feqîr ne ya cana dêw bav malbat nizan çi rîsk pêşiya wan ne keyfoşî bê zaroka me filan derê dixwêne piştre ji xwe gelek pîşe ji sedî not belkî zêdetir piştre kevne valahiyê de piştre sektorine dît şolin ji bo xwendekar bi delalî mezin bûne bi nezaketî oxtê got piştî emrekî çin sektoreke nû de dixebitin heye got patron hişk biaxivê ew jî rûmeta we qebûl nake zû îstîfa dikin falan ji bo va rîska got ji malbata feqîr be ez pêşniyaz nakim lêbelê yekî got halê malbata wî xweş bê dikarê ew xwendekar pey xeyalê xwe here yani keyfa wî ji çi re here çi re were gerek yani ew xwendekar hiç çîke gelo îş heye kar heye tune piştî goz mezûn bûm wat tişta bila nefikre çimkî ji malbateke dewlemend hatiye
پشتیگو قدمت او بشخوات کاری لیسانسا بلند که دکترا که به دوچند گلک سالاجی دوی پیواجوی ده درباس به صبر و هیا yani tacelavat ne? Karın da şoğlu, Tabii, karın para kazançlıkın Tabii. yani. Ev lüks ama jibo yed fakirat ne? Vijloma herkes nikare. Em nikan heman şiretel hamu kasi pevre bkin. Teşid ve malbate ve xondakari nasın jnu. Bəli. Pirsa kadın hatiye mamosta veya jijwe pirsım. Dibêje gelo farka pêş lisans û lisans çi ye? Yani meref here beşeka pêş lisans baş e an jî lisans baş e. Dîsa li gorî beşa duguhere newsa mamosta. بله Hin xwendekar yani dowalatê me de ne tene bêjim xwendekar naxwazim pêş lisans bixwînin. پیش لیسانس 2 ساله Lê hin beş hene mesela ew kawan zêdetir e. Mere wan beşa xelas bike bêtir imkanê wan hene newsa. پیش لیسانس 2 ساله meslek yüksek okulu darbazdı be. Belê. Yani zarok ev nakin, ho kabul nakin ko ve üniversite kadan diye. Meslek yüksek okulu me kadan diye. Tam navi zanenge nine meslek yüksek okulu darbazdı be. Jibovi zarok pişke ko kem jidbinin. O navi wan jigave ko taqaddin bir tekniker. Nabine uzman. Nabin pispor newsa. Nabine spor bin tekniker jibovi zarok ko kem binin. Yek ev az bavarım. Yek jid 5-2 salda idi keme iş. Yani gori 5'e baş 4 sal lisansı idi işi idi evke. Kemeli beli henek 5-2 sal hene ön lisansı ve ki aşçılığı ve ki informatika 2 sal ve ki başka bejim ev hastahanede bir kaptın evvel ser 100,000 heye ilk acil yardım emciret bejin ATT anestezi KPSS var hiç başı heye iş dibine ser 2 sala elektrik bölümü işi yani teknikeri cerrani makine o uçak teknolojileri hececi yani 2 salda kumro bkhina imkanı mur heye kumro iş binili böyle 5 zafın tabii imkan tenene 5 4 salıcı o ki evki neydi murot dedi bir evki murot dedi bir uzman. Jibo işi idi yani eveku iş dedin yani zanenge ku 4 sal kadandına idi iş denavan maaşı ke zeyetir cidden avan yeku ön lisans kadandına maaşı van idi keme navivan teknikere o tam egnabin yani zanenge kadandına nabin o kem binin jvan her seka yekez bavarım eveku egnakin naxwazim o çaraji yani lisansı 4 sal tkuyinin xwe uzman kabul kindi binin maaşı ke zedet binin o boşi 5 avan baş bir işe xwe idizud binin mamosta pasat işki içir vakti me hepiniz zanımız lebeli mesela ez farz bikim ez mamosta pırsım çünkü hamutiş neye gotin zaf heye fraya ev mijar hakikaten fraya saate kub 2 saat salık belki haftaya ji haber bin ancak kadar yani teşemde eve reza min 6,000 mamosta el batmaneme ne 6,000 şey sata el batmaneme tujmre yani evkate çiye tujmre çid bejes çi poinam ez fotoğrafım ko iktisat poinam şey sata ez katma ara şey ez tuvazım beri xudme mamostajı Yani Kan prova bikın. haka o xonda mara miji fakire bale. babam miji fakire nikaraj mera pereji Mamosta Şeyine. haka go o xonda karş biçukaya xova i motive be tum daim gotu be bistikari. nara parat ye biramen Ha çena be biçukayi ve go meyla üserve habe o pişa go beje beze o Mehmet Şimşek azepuma ekonomiste ki zede baş zede idealist be o zede İngilizce xo peş be pişre herejder ve Türkiye xo peş be falan o çedbele vaka hevese ki pere çebu be vaka bu demek ki kiler ki zaman hatta karbın ame ikna ne bici canivi sahibi bla Herkes ne okuyor? Şimşek cihat ya Tabii. nasıl mamosta. Yani ame hatta karbın mamosta ame روشاوی و مالباتاوی این برچاوی آنجیوی هیچ نحوجه ام زوره ام بیجنم ام به وکم بکم به وک خوب کیجی جانی تصاوی کرم که فکر ما اوا kiler mesela çi mamosta yani hatta karmazı o riske di o puanı zede baş ama ev puanet beje net hijmarki da TM de Türkçe matematik destan diye. şey sat beli Ha bu Türkçe matematik şu duve başe da mamosta hukuk haya mamostatiya sınıf zede alternatif bu tınana
قاسیا سایسال هجمارکی هم زیاده بسر ده ناچن اما دیسته و alternatife دی بیشن وقتی دیم به چید بید کاری هری کرم که بله Yani dîsa biryara dawî a xwendekaran em بله ya gelek mro jwana barda wextê me nema mamoste yani hene gece ew kene belê Ayşegül Hanım hene gece zanenge hene beşa komrote de tuyne hakikaten yani paş mine mesela sorusu kim iro ezbim yek jimra had goz iktisat koydum kerem ki koç bu Boğaziçi iktisat yek koç Boğaziçi iktisat kadan u be işma bile var cemmin bile var cemmin yani şikayet malbata ki fakir be bile her Boğaziçi iktisat kadine işletmem kadiren ben van beş adı iştine mezune bir zafın F5 İngilizce teyitine biz hani İngilizce Almanya Fransızca teyitine Belli. iştine belê diye ki vaki Boğaziçi Yıldız Teknik Gavi Komro Xwant be iş mro namine bekar mro namine yani em karin bêjin hin beş hene zanîgehên taybet baş de em İş wan, bixwînin he. hînga îşê me karê me bêtir em dikarin kar Belê. bibênin dema ku em mekteba xwe xelas Belê. bikin lê wekî din em neçin zanîgehê din ji bo wan pîşeyan baştir em kar Belê. bibin newsa Belê. ez gelek spas dikim mamoste Gelek. kusura min nedane pir wextê me nema Lobam Eyüp Ok mamosteyê rêberiyê herî dawî têj be xwendekaran çi bêjî em veya jî bi bîr bixin heta sêzdeh tebaxê karin tercihê xwe bidin newsa hatta sizde tabaqet karın tercihe xopçin zarok 5 rojawan maye bile tercihe xwe roja dawiye nelin roja dawiye sistem pişki belki asê bir nikarbin çekin desturlin yewan bile levdune kebe yek u yek je isal 5 2 salada 5 ku ön lisans em jwanet ben 134,000 kontenjan hate girtin tercihe xwe bile pişki 5 reza xopdin il pişt li piş reza xopdin yani gelek bile li paş reza xwe bile bidin ji bo ku li derve nemînin ku bixwazin îsal bixwînin belê û ê hiqûqê û ê dirana jî tixtorî dirana jî ev jî kontenjanê wan gelek kêm bû ew ê ku tercihê van her du bêşa jî din bila pişkî li pîş reza xwe tercihê xwe bidin ji bo ku li derve nemînin ev giringin ev Maratava mamoste Yavaş. saat xweş gelek spas Şerîf Çelebi koçê perwerdeyê mamoste bi hatina tezgeh kevxweş malawa ava tê herî dawî ji me re çi bêjî Yani mamosta Eyüp tişne baş daviye de gotna ekstra ilave ne bikim. Mesela xwendekar bila xwe kesekî re mukayese nekin nabe la nebe filan hevalê min çûne filan derê filan pişê dil gora xwe here an jî bila nebe filan kes derdora min ê filan tiştî bêje ji bo min wa jî nefikirin û tiştekî dî jî bila bêne berçava bila nebe em ê gelek pîşeya xwênin perwerdehiya vekirî açık öğretimi var bila pîşeyekî baş zandbin pispor bin û wênake xizmeteke baş ji mirovahiyê re bikin û jiyana xwe duê de bişopên çêtir e yani bila vaneka bêne ber çavê xwe û bikevne rêkî de û bixêr tercihê xwe bikin înşallah li gora dilê wa çêbibe em cwara daha dikin. Sata xweş mamoste ez gelekî spas dikim malawa ava îşallah xwendekar jî wê tercihê xwe baş bikin ê herên zanîgehên baş û beşên baş em bêjin malawa ava gelek spas Afatır. Belê bînerên azîz em ê îca derbasî